Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, ngikubingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke. Makuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, cela ungalenzi iphutha, subscribe kwi-channel, ulike ivideo ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani na? Wenzela ukuthi-ke ngaso sonke isikhathi mangiphosta ivideo kule channel bese-ke uthola-ke i-notification, then bese uyangena kwivideo uyayibuka zikwi-Trend TV. Siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lutrenda ngalolo suku. Osukwini la izolo-ke ingane zakwethu, ngithemba ukuthi-ke sonke sesiyazi aware ukuthi-ke sidlulelwe iqhawe emhlabeni. Ubhuti uPresley Shwineyagae udlulile-ke emhlabeni osukwini-ke lwayizolo eneminyaka ewu-40. Then-ke bafethu-ke i-cause of death ilo ivela kancane, but ayikho into mhlambe esesitshelwe yona kwa-official nje kwaba-public ukuthi eze edlule emhlabeni kungenxa yasiphi isifo noma ingozi noma yini, kodwa nje okuvelayo njengamanje uyikhona-ke okutrendayo ukuthi-ke ube nesifo sokungaphefumuli. Kwabizwa i-ambulance nethe mayifika yafika ngebhadi esedlulile emhlabeni. But bafethu kunento etrendayo njengamanje engicabanga ukuthi-ke itrendiswa yini na? Itrendiswa ukuthi abomndeni wakhe baqale bakufihla ukuthi ubulawe yini. Into esiyitholile nje ukuthi nje ushonile kuphela, but i-cause of death abazange bayikhiphe same time. Bekulokuvela nje ukuthi umndeni njengamanje awukakabibikho esimeni esiright sokuthi ungakhipha izathu sokufa. So kunezinto ey'trendayo-ke manje ey'nkundleni zokuxhumana ekuthiwa kube i-suicide. Kungenzeka ukuthi udle something olumenze waseke edlula emhlabeni. Kune-page nje engikade ngilibuka nje okokugcina lolu daba engilibuke kulona, ngizofaka i-screenshot ekuthiwa i-Celebrate SA, then base befaka i-link. Uma ungena kule link ikuphosa ey'hlahleni, ishona ngapha nangapha, direct nje straight kulolo daba lokuthi-ke mhlambe ukhomithe i-suicide. But umbuzo wabantu nokwenza abantu bathembe ukuthi kungenzeka ukuthi lo mbhemu lo uyibulele, abantu bayibuza ukuthi kungani umndeni ungasikhiphanga i-statement same time ukuthi udlulile, i-cause of death ile. Nami-ke okuyinto engiyibuza yona leyo ukuthi kungani umndeni ungakhulumanga nje after ukushona kwakhe ukuthi ushonile kungenxa ka-1 no-2. Yini indaba ebefihlile? Ahleze eshona ama-celebrate immediately umuntu kuvela indaba zokuthi ushonile usuke usuwazi ukuthi ubulewe yini. So there is why abantu bespeculate ukuthi okungenzeka ukuthi uzibulele, mhlambe uyidlise something other, overdose something, then waseke edlula emhlabeni. Ngifisa ukwazi ukuthi kuthini ukuphawula kwakho mbukeli ngalapho ekhaya. Nami angisho lutho, but ukuzodlulisa nje ukuthi abantu bathi kanje, nami ngomunye umuntu ozibuzayo ukuthi why bebethulile. Ngifisa ukwazi ukuthi kuthini ukuphawula kwakho. Commenta kwi-comment section, ungakhohlwa ukulike ivideo. Uma ungasubscribile usubscribe kwi-channel. Bafethu ngizohleze ngikhona ngokulethela-ke indaba ey'trendayo usuku nosuku la kwi-Trend TV. Nisale kahle.